Kiama kia mwanya andu eri aria megutangathitwo Nimakuite ni meigua na macoka moyo. A eri moma mutino-ini uria woraga andu 7 umuthi hwaini mwena wa Nyalunya. Andu acio eri megutihangitio uru na matikuhuagio na koguo mataranirio na moyo hamwe na aria makuite no macoka kuigua na marahuka thutha wa mathaa manini riu maramukira urigitani thibitari-ini wa Kendu Bay. Akenya ni mako magithie mwena uria wa comment section na magiko magikenerera undu uyu. Hena Jacqueline Mugure, glory to God, maybe they were in a coma. Thanks Almighty God for granting them another chance. Ucio niwe Ngai. Hena Eunice mama ke Eliza, I like this good news. Hena Samia Sama akauga glory be to God. Hena Disguise George akauga God is good. Hena Karis Mboro akauga a rare second chance in life. Huku ni kwa mwagi wa mohoro gakorwo gikuoyana gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino.